जावची आसा म्हूण गोमतोचो स्टोरी खुशाल जाता 9 म्हयने पासून ती ह्यो स्टोरी दुसऱ्यान आपल्या भुरग्याक वाडयता भुरगे ते संवसारान सोलमोतो माय पाय कोशेन बोता भुरग्याक आपल्या पयलो साक्रामेंत दिवन गोबायल जायते त्रास काडटा ऑल्विन आनी मॅकलिनाच्या जिवितांत जावन आसा आयज खोशेचो दीस पयलेच फावट बापाक इगोर्जेन व्हरोन खुशालकायेन आयकलें तें मीस 9 म्हयने पासून भुरग्याक सांबाळून मॅकलिनान केले जायते सॅक्रिफीस जिखें नांव दिवून क्रिस्तांव केलो पाद्रीन कोपलार काडून तेलाचो कुरीस दोगांय तुमी काजार जावून घोराबो आपलो सुरू केलो तुमच्या घराब्याचेर देवा बापान आपलो जायतो आशिर्वाद रोखयलो आयच्या दिसाक सगळीं एकठांवल्यान खुशालकायेन तुमच्या वांटो घेतलो सावध करूंक म्हाका पयलें देखूय मोसोय जीव खोशेन दादोसलो आयच्या दिसा देवाचो आशिर्वाद तुमच्या सोपुल्या भुरग्याचेर देवला आवय बापाय फाटल्यान गोडपा गोडमान भुरग्याचो माय पाय व्हडतो ता भुरग्याक बरे भाशेन वाडोवंक सदांच माय पायच्या हातान आसता घरांत तिसरो जारासो जाल्यार घोराबो तो खुशालकायेन बोता बाबा जिकान घेतलें पोविस्नान पोवेतोत्मो बाबाचेर देवला कितली खुशालकाय ऑल्विन मॅकलिना देवान इनाम हो तुमकां दिला जायतो मोग दिवून बाबाक वाडोया देवान सोयेक आयज तुमकां दिला सपना बाबाची पुरी कोरात एकवटान रावा देवा खाला ग्रॅन्डमा लिब्रेता आनी ग्रॅन्डपा इनासियो ग्रेट ग्रॅन्डमा हार्मोनिका गॉड पास्टेल एंड गॉड मा हॅपी गर्ल सगळीं खोशेन वेंगोयता तुका ऑल्विन आनी मॅकलिना ताय मागता देवाचें बी काळजान ताच्या बोपा स्वताचो रस्तो ताका दाखोवया कितें करूंक पडल्यार फाटीं सरनाका तुमचेर आशिर्वाद